clear tu le ngai thatu zong te in zawain chi bai vek ule voini November ni somni panga sang ni le somni panga ni a football le be bom bung kuana kantar langa tuntum football le be bom bung kuana bi ka chuan English Premier League match week 12 big clear let na kan nei do na match week 12 big hi November ni somni patni atanga November ni somni panga in kara big khel ani a heng kar top in khel bi ka hian English Premier League match week 12 a hian club lian atangin Chelsea in ne na anchanga chuti lain Manchester City Manchester United le Liverpool te chaklo zo ka antrang thunga heng te ni mek lai hian club te kan ti then khatin ne nan chang ve le thunga club liana chuan maswai tu Arsenalin in khel hau tak taka ne na anchang ve le thunga Arsenal lam fak an phu tak zeta tuntum English Premier League tun season big chu champion turarin kai berti manni ti in soila kan soi sual puitam om love kartoping khela hian Burnley khel mol leng lut Arsenal lut Chelsea chuan Turf Moor Burnley a hian Peter Ben Kisa in khel kai soina hnuaya Pedro Netuan first half minute somthum pasarina gola khungle Enzo Fernandez an gola khung mangin Chelsea lamhian ne na anchanga heng khela hian World Champion team telto ngat Enzo Fernandez Argentina pachal chu man of the match atana than ani Chelsea coach Enzo Maresca chuan 4-2-3-1 formation mangin player te arema tlarma hian lime delep chumal tlatir ni in anunga Gittens Joe Pedro le Pedro Neto te andinga midfield laya hian Andre Santos le Fernandez te omin Cucurella le James te defender Siran oma Chaloba le Adarabio chu defender Lion oma Sanchez in goal aveng thung ani hein khela hian Chelsea lamhian zazela somnga panga point pariat ball changin shots voice som panga te me mayan neya heng zinga trumnga chu targeta akala Chelsea lamhian corners trum kwalai an mu awangin he in khela hian Chelsea lamhi maswai tu le chakphu zo kan ni ti alang chianga ti hian Chelsea lamhian khel som pahnia changa point somni pathum mu in English Premier League bika maswai tu Arsenal chetluk lo an nei ta a Blues trantu te tan chuan World Champion kan ni lom tia soi thei tur tingin an che thale ti thei ani Chelsea na kongdik an zo na a hian World Champion an ni zia takin an lan tira London club hian point thum che in maswai tu London club tho Arsenal an phalo kan ti to ka chuti lain zanina UEFA Champions League lama Barcelona lo mi khwaldona English Premier League an chakhi apoimo tak zetang Enzo Maresca chuan zanina Barcelona ma chontur she ranin car topping khela hian Moises Caicedo Estevao Willian le Alejandro Garnacho te bencha ada Burnley laka het chung hian har satna an toklo in khel club van tlang pani in khela Bournemouth le Waisam chu Bournemouth khelmol Vitali Stadium anin machona he in khela referee chu Thomas Bramall ani he in khela hian team ni te goal ni ve penanin ne to ka Waisam United lamin Callum Wilson mangin minute som pakhat na le minute som thum pangana mashuaina goal khungin first half 2-0 man shuaya 2-0 man shuai nuwa Waisam United tol thu in Bournemouth tan Marcus Tavernier chuan minute somruk pakwana penalty tanga sipur sutin NS Unal chuan an sipur minute somret pakhat na sut zawa point khat ve an mu hen khela hian Marcos Senesi Baron chu man of the match tan thanni in Bournemouth tlar nung te phui tu ber pakhat ani hen khela hian corners tum som pakhat zet omin goalkeeper pani te safe pel khom chu tum som ani a shots an nei zong zat voi som thum pathum te me mai ni in team ni ten goal zone an pet big ringot po hi tum som pani lai ani Brighton chuan Brentford an khelmol American Express Stadium Falmer an lo mi khuala heng khela hian Chris Kavanagh chu referee ani Brighton tan Danny Welbeck le Jack ten goal khungin he goal hi Igor Thiago chuan su thren ma se point thum hlutak Brighton lamin an hlo chuaka Manchester United le Arsenal player ton shet nei Danny Welbeck chu man of the match atana than ani
Fulham chuan tun naya che thatak mai transfer sum seng tam tak Sunderland chu Craven Cottage London an lo mi khuala hein khela hian Darren England chu in khel en kol tu referee ani Fulham tan player ton riat nei Raul Jimenez chuan minute somret palina goal khungin he goal hi Fulham lamin ne na chan point thum hlu takan hlo chuaka Sunderland goalkeeper Robin Roeves chu man of the match tan than ni in Trumsom ni pali shots ama chona trangin trumruk tarketa akala trumruk atangin trum khat che chua aneya wangin goalkeeper man of the match than ni aphu le ane Liverpool chuan an khel mual man thiam Anfield ta Andy Metlian in khela en kol na hnuaya Nottingham Forest an mi khual huam taw Nottingham Forest lamin sithum fai zetin hne na an chang Murillo chuan minute som thum pathum na Nottingham tan ma hruaina goal khungin Nicolas Savona chu minute som li parukna goal khung tu zinga aming Thailand ani a Morgan Gibbs chuan minute som sari pariat na thun chun zomin English Premier League champion lai Liverpool lamin point muzo lovin Nottingham Forest in point thum hlu takan hlo chuaka Murillo Nottingham Forest defender chu he in khela hian man of the match tan thlan ani Liverpool in Aston Villa le Real Madrid an hne awangin buaina akiama an ngaya chuti rualin Anslotin squad 6 soidu lovin Manchester City machon athanga Slota Basei angin thila kalvek lova City khel muala sithum fai ngotin an mual phawa Real Madrid laka ropui taka khel player te tho aring non chungin Real Madrid ain Manchester City an hne lo na anasa Real Madrid we hne thei Liverpool chu Basei na sang taknen clear ni ma se Nottingham Forest lawa sithum fai la in an tlom angai le ta si a Liverpool tan in siam thata tul takzet Liverpool in league match voi som pahnih atangin voi ruk tlom an neya Premier League an match masa som pahnih atanga voi ruk tlom an nei na nung ber chu sang ni som pali som panga season nei to khani in kum som kalta ani Liverpool hi an league match nung pasaria voi ruk an tlom na che ni in hemi ma an league match nung voi som nga pariata voi ruk che an tloma Anslotan ache that puilo Arnslot chuan hetiang hian asoya engtiang taka chiange soi har sakopin kan result kha du lova engtim nge kan machon ti lamani lo mani khelmula 3-0 tlom chu kan khel che tak zet ti na ani ti in asoya Liverpool boats Arnslot chuan asre kati tak zeta bulkan tran tra a minute som thum chung vel phei chu kan khel tha fiu in ka ria ma se ball kan chua si kan phur nuwa ama angin kan khel le thailo ti in asoya result tra kan nei mo kan be se ang result kan nei lo mo po ni se kamo phurna ni a du angin chance kan siam tam theilwa poi tak zet thil thak danglam ka tuma ma se ka hlo thing thei tangang lo ani ti in Arnslot chuan an chak lo dan asoi Wolves chuan Crystal Palace an khelmual Molineux Stadium a lo mi khwalin he in khela hian Anthony Taylor chu referee ani Mikwal team Crystal Palace tan Daniel Munoz le Jeremy Pino ten goal khungin he in khela hian point thum luta Crystal Palace lamin an hlo chuaka Daniel Munoz chu man of the match tan thlan hi in Crystal Palace defender hi antlar nung phui chan ber pakhat ani Newcastle United chuan St James Park an mani khel muala Samuel Berreten khel en kol na hnuaya Manchester City lo mi Harvey Barnes an goal ni khung mangin Newcastle in point thum lu takan lo chuaka Manchester City tan Ruben Dias son goal a khung ve bok hein khela hian goal ni khung tu Harvey Barnes chu man of the match atana khan ani Newcastle United coach Eddie Howe chuan 4-5-1 formation mangin player arema player langsalte ultimate Barnes Jacob Murphy Joelinton Bruno Guimaraes baka Livramento Tonali le Sarte Nick Pope tepo in khel bultran tu zinga an Manchester City coach Pep Guardiola chuan 4-3-2-1 formation manga player remin Donnarumma chu goal veng tu ani a Gavardiol le Ruben Dias the defender laya omin Matheus Nunes de O'Reilly the defender siran oma Bernardo Silva Gonzalez the Foden the midfielder omin Cherki le Dogu the attacking midfielder an oma Erling Haaland chu karma maltat tirani Heng khela hian Manchester City lam hian sot tumsom pasari zet nain tumli tarketa akala
Newcastle United lamin sot trum kwa an ne tanga trum nga targeta akal thunga goalkeeper pani ten trum ni ve safe nein corners hein khelbi ka hian trum som pali zet mu ani City tan goal khung thang Erling Haaland an goal khung ahar sata Nick Pop chu ama chon truma po goal khung thailo Hey mai ni lovin goal siam sak thiam bik ne soi Jeremy Doku po in Erling Haaland tan goal siam sak thei bik lo kumsom ni pangami striker hian Premier League a goal som kwa pakwa akhung to a chanchin kan soilai Erling Haaland hian goal za khung tling rang ber record siam thei din muna din na chu po sayanga ya ma se he record ro hi chu ala siam don tho Erling Haaland hian English Premier League a mesa pakwa khel to in goal za khung rang ber alan siaran mesa som ni pali amamu awangin match som pali chung vel chu goal khung lo ari nom chi lo awangin Erling Haaland hi English Premier League a goal za khung tura minute mamo tlember ani tak tho arin om taber ani in rini zanin khela hian result bara khai ti han soi thei tur zinga chuat Nottingham Forest Newcastle United ten Liverpool Manchester City an hne te hi ani mai oma aba khichu chak turarin kai jok te an chak vek ti la kan soi sual om love pathian ni zana match pani omin Aston Villa chuan Leeds United an len chila Leeds United khelmol Ellen Rota hian Robert Johnson in khela en kola Mikhol team Aston Villa tan Morgan Rogerson goal ni khungin Leeds United tan Lucas Mecha chuan goal khung thunga 2-1 in Aston Villa ne na changin goal ni khung tu Morgan Rogers su man of the match atana khan ani pathian ni zan le tun game week 12 pika in khel nga le omber chu London derby Arsenal khelmol Emirates Stadium Michael Oliver and Colna Nuaya Tottenham Hotspur san leng lut kha aning he yang pathian ni zanin khela hian Tottenham Hotspur stan Arsenal an u sheta first half mashroi tu Arsenal in Sydney Fine man shruai hein khela hian eze chung goal thum khungin Leandro Trossard chung goal khat akhunga Spurs stan Richarlison chung goal ro pui big akhung thum goal thum khung tu hat-trick siam tu Christian Tlangwal Eberechi eze chu man of the match atana khan ani hein khela hian Mikel Arteta chuan 4-2-3-1 formation mangin hetiang hiam player te arema David Raya chu goal veng tu ni in Saliba le Hinkepi te defender Lion oma Calafiori le Timber te defender Sira omin Zubimendi le Declan Rice defensive fan oma Saka le Trossard te winger omin eze chu attacking midfielder oma Merino chu center forward omthung Thomas Frank chuan Tottenham Hotspur 3-4-2-1 mangin formation arema Vicario chung goal vengin Van de Ven Romero le Denso te defender an oma Udogi Bentarku Joe Palhinha le Spence te midfielder omin Odegaard le Kudus te attacking midfield an oma Richarlison chu center forward atan dalu anithung Hein khela hian Arsenal lam hian zazela somnga pasari point pali ball changin shots voi som pasari an ne tanga tumria target akala Tottenham Hotspur lamin shots voi thum an ne tanga voi ni target kal thungin hein khela hian maktak main corners tumli chawmu ani thungani London Marveng Derby ani awagin in khelin ngai ven aloa player pahni te team pahni te squad enin Arsenal hi anchak mai ringtun online Tottenham de akhir thina wangin harsa Mikel Arteta huwa Premier League no moi choi turarin Arsenalin nipuya sungan seng nema season tran tirlama an elpui Liverpool an ngam lowa wangin tam takin Gunners stan season dang nga le angai don ani hiti nan soi hial ma sa football thon thungai nom chu beise angin thila thleng vek lowa Pep Guardiola nuai har tharna changtura beise Manchester City tol thua champion lai Liverpool an talboi boka wangin Arsenal in kelin clear big alo Spurs boss Thomas Frank kan tlar hnunga player panga RM chu ati sualti ashia in khel kalmang thak dang lam tungin attacking midfielder Xavi Simons sa daluta Kevin Denso achu atir thung hei hian in khelero ati dang lam lo thung Besei aya Ezekiel tam chan langsar tak chu Odegaard in liam wangani a hei hian London club squad cha tok zia a rilfia
in hliam wanga khel tia soi thei eze chuan hat-trick a siam keu kum som ni pasari mi eze hian Crystal Palace a chuan veilam sira hun tamzok mangin Arsenal a ero veilam singa captain Bukayo Saka a miwa wangin atan mun a lova chuti rualin khelna mun anei chuna ero chuan eze hian gola khungze la wangin Mikel Arteta tan thauthak athiang lo ni zan laya khan Manchester United chuan Old Trafford ta Tony Harrington an in khela en kolna noya Everton an lo mi khuala gei chuan minute som pathum na leka red card mu in Everton ni kim lo chunga khel ni ma se minute som ni pakwana Dresbury Hall chuan Everton tana gola khunga wangin Manchester United laka point thum lu takan lo chuak heng khela hian Everton goalkeeper Jordan Pickford chu man of the match atana thlan ani car topping khelbi ka hian Manchester United thi chakkat se chuan table an din mun danglam dor tur ni ma se Dresbury Hall ang gola khung manga Everton an ne tak lo wangin an din mun an niam pha ta ani Manchester United tan lamen suan goal vengin Euro delete le so te defender an oma Masrui Bruno Fernandes Casemiro le Dorgu te midfield in Tarin Mbeumo le Diallo te taking midfield omin Zirse chu center forward atan da luk ani Everton lama hian Jordan Pickford kin goi red card mutate Coleman le Dresbury Hall baka Grealish te hi kan fiat lar de player chu anni mai ome heng khela hian Manchester United lam hian shots voisom ni pangazet nein chungzinga chumruk chu targeta akala heng chumruk te hi Pickford hian alo dan sak vekani Everton lamin shots voi thum nein chungzinga voi khachu targeta akala corner strum khatan mu a Jordan Pickford tian save thatak tak chumruk anei thungani ti hian match week 12 khelzo ani nu a English Premier League table tharber hetiangani Arsenal chom point som ni pakwa mu in marwai tu din hunan ni meka Chelsea point som ni pathum mu in pani na din hunan lua City point som ni pani mu in pathum na din hunan lua point som ni pakhat mutu Aston Villa chu palina din huna omin team lian Manchester United chu point som pariat mu in som nan oma point som pariat bok mutu Liverpool chu som pani na omin tun din huna hian English Premier League table mongpa Wolves Burnley le Leeds 10 omeka Wolves point ni moto in Burnley point soman moto a Leeds United lam hian point som pakhat an mumek to thung ani Erling Haaland chuan goal som pali khung tain top scorer ni a Igor Thiago chung goal kwa khung in pani na din huna lua Danny Welbeck chu goal sari khung tu ni in pathumna omeka Thiante pet goal tur siam saklama Yankuba Minte Hartman le Mohamed Kudus ten voili thau thiante pet goal tur an siam saka goal chu alo da match bi ka inland tam player tlartung player le David Raya ni in anni hian match sari chung chu goal chu alo na clean sheets an nei to ani English Premier League match week 13 hi November ni som ni pakwa atanga November ni som thuma te khel ani dona car topping khel tur clear lok na bi ki a running content kan ron siam le dona car topa hian London Derby bok Chelsea le